kaya today? Asa na ito napita? Long distance relationship won't work. It rarely works lang Because siguro. it's long. Unfaithful. Keep on praying. Keep on praying. Have faith. Or naka-faith. Easy. Unfaithful. Next question. Trust issue. O at least usara. Kay if love mo ang tao kay no matter who he or she is, kay mo yung dawaton. Bisag siya pa pinakabawag tiil sa if mo siyang love kay mo siya ma-fix. Oo, sa atong viewer commenter kay basing lisod jud kay para niyang usa na lang ka trust issue. I hope no mawala na issue. Daghan na. Daghan na. Duho niya para issues na. Make it short. Short distance relationship dapat na. Sa'yo pa ko na. Unfaithful then don't be with unfaithful. Like ikaw unfaithful or a partner mo unfaithful. Ulagi. Oh. Ayaw. Maong. One time. Nagsugba man siguro siya ice cream. Basta ka, naon sa manis siya. Ganahan ko ani atong guest galing trigger. Just Lasartan, please. Sige. God bless na lang. Dili kaya today. Feel na ako.